Zdravo, ja sam Zdravko Gavrilović, poslastičar. Danas pripremamo poticu, tradicionalnu štrudlu sa orasima. Nije lako napraviti dobru štrudlu, to zna svaka domaćica. Postoje različite varijacije tradicionalne štrudle. Svi znamo za štrudle sa makom, višnjama ili rogačem. Zajedničko za sve je da mora biti mekana i puna ukusnog fila. Sastojci za testo: 500 g brašna, 100 g dijamant dijabit margarina, 1,5 dl mlakog mleka, 2 žumanca, 1 jaje, kora od jednog limuna, 80 g šećera, 40 g kvasca. U brašno dodati koru limuna, margarin istopiti, mleko zagrijati da bude mlako, dodati šećer i u njemu rastopiti kvasac. Ovu smesu sipati u brašno i mesiti testo. Potom dodati jaja i na kraju margarin. Umesiti glatko testo i ostaviti da duplo naraste. Sastojci za fil: 450 g mlevenih oraha, 80 g meda, 100 g šećera, 2 dl mleka, 2 kesice vanilin šećera, kora od jednog limuna, 125 g dijamant dijabit margarina, 2 umućena belanca, malo cimeta, 70 g suvog grožđa. Priprema fila: mleko, med, vanilin šećer, suvo grožđe, margarin i cimet prokuvati. Dodati orahe i umešati. Ostaviti da se masa ohladi. U međuvremenu ulupati belanca i sastaviti sa ohlađenim filom. Testo za štrudlu razvući oklagijom i filovati. Ostaviti da naraste sat vremena. Štrudlu peći na 180 stepeni oko 25 minuta i posuti šećerom u prahu. Savet: kao i kod svih kiselih testa, ne treba žuriti sa pripremom štrudle. Testo treba da odmori i lepo naraste. Ako ga ponovo premestite, bit će još mekše i ukusnije. Štrudlu možete peći i u kalupu za kuglov, što će joj dati još interesantniji izgled.